বিশেষ করে সিঙ্গেল টিচার স্কুল যেখানে আছে সেখানে তো মানে জরুরিভাবে এখানে দেওয়া Monorisa base khep phumrui tunarwai asanai joto apan Rwkha hambai jotono tini chung Ratan Pur IS ni ketal nok tangnani bagai kaisa foundation beston chung lain khailekha haimanda phakachini education ni EM Rabindra teibo boromrang MDC Devjit Tripura sini PO education tongo Mukti Padopal teibo executive engineer tongo Dilip Devarma teibo sini or local ni ILC chairman member tei subjonal ni chairman jotono tongo tini chung oro jaga jotono saimano Ratan Pur IS lama ni bagai a jaga ni shifting ma khaikha engkangke chung oro total khe haini hai construction khaide ni nangkha chini estimate cost engkha 88 lakh chung bono tini pathor khulawi rokha oro IS nok tangnani bagai chini naharmung titi edisini naharmung chini education no chung teibo develop khainani bagai kintu chung blai wana ma sungsa chini amchaini o Ratan Pur amchaini maximum school no chini single teacher no chung kaham khe ronani bagai bechini wan somung tongo teibo bahike fill up khaima amahero bechini wan somung tongo chung nayo chini education sector no chung teibo develop khainani bagai pheba chini fund ni crisis blai tongo tani ke norok jotono saime phanangnai chini education taklaini department ni rangma mani 35 lakh approve khaijaka chini 1632 ta school no naikani khainani bagai maintenance khainani bagai borodi administrative cost ni bagai only 35 lakh transfer fund ma education department nge chung jotono allegation ma pahar oncholo school hanya teacher koroi nini school khithai koroi tei koroi hingkangke edc amchaini lukurok eba kheba rajoni joto lukurok edc no dos ro je edc amchaini school hanya kahangke naikhai meya hai hne kintu practically nung naidi education department 35 lakh bai kuno dino transfer fund asu kisa bai asu school kobang no khaimeya কিন্তু পার্টিকুলার কাইছা ডিপার্টমেন্ট নি কনস্ট্রাকশন ni bagoi rang sokhaima no busung daibar khaime onek boro kuisun khaine asu mane tabok sabjonal tangnani bagoi 88 lakh khoros khai tongma unke bad bakio tani khaya amok financial ni kaisa discipline tongo je guideline tongo je kaisa fan no te kaisa fan no daibar khaime ya nge omo construction ni purpose ni bagoi jeng fan makha nge oro no jeng khoros makhai nge asa khayo omo daiti ni painai within 1 year ni bising chung pairona ni bagoi chini executive rokno chung sanai tei samung tanai no sanai o amchaini lukurokno tei busung education development khainai ni bagoi chrai rokno tei bwskango agorona ni bagoi chini sakthar mungkurnai hamba Rwkha hambai jotono tini chung Ratan Pur IS ni ketal nok tangnani bagai kaisa foundation beston chung lain khailekha haimanda phakachini education ni EM Rabindra teibo boromrang MDC Devjit Tripura sini PO education tongo Mukti Padopal teibo executive engineer tongo Dilip Devarma teibo chini or local ni ILC chairman member tei subjonal ni chairman jotono tongo tini chung oro jaga jotono saimano Ratan Pur IS
lama ni bagai a jaga ni shifting ma khaikha ओंखाय के जों आरो टोटाल के हाय कन्स्ट्रक्शन खायदे नि नांखा जोंनि एस्टिमेट कस्ट ओंखाय 88 लाख जों बनो तिनि पाथर खुलावै रखा आरो आईएस नक थांनानि बागै चिनि नाहरमो तिति एडिसिनि नाहरमो चिनि एडुकेशन जों तेबो डेभलप खायनानि बागै किन्तु जों ब्लै वाना मा सोंसा चिनि आमचाइनि ओ रतनपुर आमचाइनि मैक्सिमम स्कूल न चिनि सिंगल टीचर ओनो जों काहाम के रोनानि बागै बिसिनि वान समु तंगो तेबो बाहायके फिलअप खायमा अमाहारो बिसिनि वान समु तंगो जों नायो चिनि एडुकेशन सेक्टर न जों तेबो डेभलप खायनानि बागै फेबा चिनि फाननि क्राइसिस ब्लै तंगो ताने के नरक जतनो साइमे फनंनाय चिनि एडुकेशन ताक्लाइनि डिपार्टमेंट नि रांमा मानि 35 लाख एप्रूव खायजाखा चिनि 1632 ता स्कूल न नायकानि खायनानि बागै मेंटेनेंस खायनानि बागै बरनि एडमिनिस्ट्रेटिव कस्ट नि बागै ओनली 35 लाख ट्रांसफर फंड माव एडुकेशन डिपार्टमेंट गे जों जतनो एलिगेशन मावो पहाड़ अंचल स्कूल हाया टीचर करै नि स्कूल खिथाय करै तै करै हिखांके एडिसी आमचाइनि लुकुरक एबा खेबा राज्यनि जत लुकुरक एडिसी न दोष रो जे एडिसी आमचाइनि स्कूल हाया काहे नायखाय मेया हाय होनो किन्तु प्रैक्टिकली नों नायदि एडुकेशन डिपार्टमेंट 35 लाख बाय कुनु दिनो ट्रांसफर फंड आसो किसा बाय आसो स्कूल गोबां न खायमेया किन्तु पार्टिकुलर कायसा डिपार्टमेंट नि कंस्ट्रक्शन नि बागै रां सफैमानबो जों दाइबार खायमेया अनेक बरो क्वेश्चन खायने आसो माने ताबक साबजनाल तांनानि बागै 88 लाख खरच खायतोंमा उनके बाद बाकियो तानि खाया अमक फाइनेंशियल नि कायसा डिसिप्लिन तंगो जे गाइडलाइन तंगो जे कायसा फान न ते कायसा फान न दाइबार खायमेया गे अमक कंस्ट्रक्शन नि पर्पस नि बागै जों फान माखा गे अरो न जों खरच माखाय गे आसा खायो अमक दायति न पाइनाय within 1 year ni bising chung pairona ni bagai chini executive rokno chung sanai te samu tanai no sanai o amsaini lokorokno tei busung education development khainai ni bagai chrai rokno tei buskhango agorona ni bagai chini sakthar mungkhnai एडमिशन फॉर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड। इन बोर्ड के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी कोर्स से आप चुन सकता है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। NIOS एक ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। तो बिना देर ना करते हुए आइए, एडमिशन चल रहा है। एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू से हम स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। आइए हमारे ऑफिस हायोंग एजुकेशनल सोसाइटी अगरतला